Good morning everyone. Good morning everyone. Mag-start na po itong game. Eastern Samar versus Leyte, di ba? Leyte. Representing ko Burawi, di ba? Kalaw. Kuya di man. Water. Ano water is ko Nerva. Kadala ligid. Good luck from Nam Narisa. Bagyo ikat per server. Bagyo. Ikat per server. Play, jug lang kayo kung kakalbo ka mo. Play. Bantay first ball. Score. All one. Klaro lang ha. Ito na. Play. Score 2-4 in favor of Eastern Samar. Play. Kalma.
Score 5-3 in favor of Eastern Samar. So hayawawan. Oh! Sige na, sige na. First ball lang eh, first ball. Eh! Score 5-4 in favor of Eastern Samar. Ang kin. Play na, play. Play na, play. Kaya hindi ka nagkikatay, Ma'am Angie. Shout out kay Ma'am Angie. Okay. Service niya. Charles. Ito sa sunod. Laban lang. Kailangan din rin magpalabaw para yung mag-score. Nice! May ambag! Bagro! Takob lang kasi ha. Isa ko bla ha. Takob sa kubo. Ay, bet. Ito. Ito na. Ito na. Ito na. Diman. Tuman. Yung mamaragan na. Score. Pero ito yun. 7, 8. 8-5. Minerva. Score 8-5 in favor of Eastern Samar. Ito naglalaban Eastern Samar versus Leyte. Ay, dagmit naman ko. Time out. Kalma. Kuya niyo, kay mga ngarok kita didi, kaya damot nagkikita. 10 star. Send cash pan lunch. Yari ati. Good luck boys, good luck stick. Ay. Kuya. Ato na, play. Score 9-5 in favor of Eastern Samar. 5. Nice serve. Kalma. Ito na. Oh! Play. Play. Score 7-9 in favor of Eastern Samar. Ito na. Ay, pangat na. Thank you. Score 10-7 in favor of Eastern Samar. Claro Labesha. Agi! Pa-share po ng live. Pa-share po ng live. Ato na, klaro. Play na, play. Play. Shout out po kay New Vanley. Andax po na ni Slag. Ogi! Diretso na, play.
Diretso na. Play. Score, all 10. Maroon, wawan. Ay, magkagusta ah. Underhand, wawan. Good luck kapag aglin dyan. Klaro, klaro. Ato na, largo. Eh. Oh, big bola. Nga, doon sa pag Score. Nakabla, Gina. All 11. Pa-share po ng live. Out. Eh, kalma, kalma. Shout out po kan Sir Romar Pinalosa or Pinalosa. Klaro. Agi, ato diretso. Play, play. Balik na, balik na. Kalma, kalma. Nagtitigang mo. Wala nga eh. Okay, sorry, nilimot ako. Nilimot ako. Okay. Pa-mention po kan Sir Maylord. Adi na po kami. Nangangalimot kami. Tugod na, lapas na. Okay. Pasok la, Jim Jima. Ipasok mo. Ay, Kuya Omar man ini ah. Kuya Omar. Eh! Koban? Punta Koban? Oy, Kuya Omar. Kuya Omar, adi kami hakuan, arado palo, covered court. Eh! Score 15-13 in favor of Eastern Samar. Woo! Ano ba yan? Nabisan ko yung... Oh, di ko nababaon. Uy, kukulok. Maa? Play, play, play. Lion! Jim Jim! Diretso! Out, out! Thank you, Ma'am Joyce. Kalat score. Wala mo kong kikita. Score 16-14 in favor of Eastern Samar. Dire kay klaro. Kems na naman, Kems. Batay na. Uy! Uy, nag-score. Shout out kan John Kim Kabaging. Bagyo, bagyo, bagyo. John Kim Kabaging. Kuya mo? Go Adamson. Adamson na may FPU. May yellow. At Erika, ito ni-score ko an. Ano yun ko ba? 16 all. Ito. Wow! Uy! Time out by Yung pinapon. Eastern Samar. Oh, ayaw.
Ay, tayo kinapundan kay... Hindi na labay kinapundan pagkikita. Shout out kan Jan Kim Badto. Shout out kuno kan Jan Devon. Score 17-16 in favor of Leyte. Laban Leyte no Usalat Labaw. Ato na. Play. Play. Kaya ini at Eric ka. Nakaya ko nga ng pagbaya akon. Asay pa ini kay Mulayla. Kalma, kalma. Eh. Man. Eh. Tugaran la. Kidlati adi. 18-17 in favor of Eastern Samar. Ato na. Aw, agi. Sorry, nangangalimot ako, Ate Eric, ka-live nga ninit ka nan mulay. Di rin nga live ko. Score, all 18. Ala, grabe. Plus 5. Ito na. Bantay na. Hoy! Naapan na naman. Laban, laban. Ngiras ka mo, ngiras. Ngiras, ngiras, ngiras. Shot, shot ka mo. Go kinapundan. Diba? Thank you for watching, Ate Margie. Score all 19. Amazing! Service ace by Rap Bustamante. Sugaralayot. Ato na, klaro na. First set pala. Ah! Score all 20. All 20. Holog! Ah! Play, play. Play! 21-20 in favor of Leyte. Score pareho 21. Score is brought to you by Jollibee Delivery. Shout out po kan Lord Mi Valdemoro. Sorry ma'am. Nagalimot kayo pag-chat. Yut. Meron nga net niyang biyahe. Agi di ako kinukulba kami. Kalma lang ha.
Score 21-22. Labaw itong Eastern Samar. Atras pa, Charles. Wala ko na-reply ha iyo. Agi dire kasi kami focus itong Facebook Messenger, adi kami Twitter. Wala. Napaypahiya day bastos. Ito na. Klaro, klaro. Uy, pagliyak ka mo kuan. Jade. Man. Klaro na. Nice. Okay, nag-chat nga ni Melod ha. Klaro lagi. Score, all 23. Last to ha. Pareho last to agi. Ito na. Play. Lasto niya ha, kalma. First set. Winner. Leyte. Ano ba ini? Kalma. Guys, kalma lang ka mo. Halinon na namin itong amon live. Tara.